Welcome back mga guys o welcome to my YouTube channel. Kini inyong bugoy mga guys, medyo dugay ta wala ka buhat og ingon ani nga kwan video nga naglingkod ta samtang naga istorya. Unya sa dili pa ta magsugod mga guys, sama sa nanan mga guys ang inyong bugoy, mapasalamaton sa inyong suporta ingon man sa mga nag-subscribe. Atong topic karon mga guys, wala man tay trabaho, break time, medyo kuan karon mga guys, relax ang panahon, mao nga narata sa atong sakyanan buhat to lingkod-lingkod nya ikaduha break time ta karon mga guys, mao nga magbuhat tag gamay nga video mga guys. Dili lang ingon nga ayo-ayo ang atong nahibaw-an, kabalo pud tag kanang mag-istorya-istorya o kabahin sa mga kuan, mga naagian o kabahin sa mga love life. Kabalo ang bugoyan na mga guys. Isa ta sa magtatambag. Isa ka magtatambag nga truckman na, driver pa, unya mekaniko pa jud. Mao nay papel nga na kuan, nasulatan, papel nga nahisulat ang kinabuhi sa inyong bugoy. Kabalo siya mo tambag, kabalo unsay mga problema. Unya dili lang truckman, driver pa jud, unya mechanic pa jud. Mao nay estado o kahimtang sa inyong bugoy. Ang atong istoryahan mga guys, usahay na pud tay video nga sa bukid-bukid. Kay usahay ang inyong bugoy maka adtog bukid, maka video tad to mga guys. Ang pinakadagan nga video mga guys na sa atong reels, mga video dagan tag mga kuan dito natay mga live nya dire sa YouTube channel mga guys. Panagsarata mo bisita dire kay dili man ta pwede sigig upload dire pod, kay isa ka semana pwede katulo lang kaduha, mao nay minimum sa inuploadan sa inyong bugoy dire sa YouTube channel niya mismo nga ato ang YouTube channel, Bugoy Tracker TV. Unya sa mga mosuportahay diha, welcome mo sa akong bayag. Kay gibuhat na to ni nga kuan mga guys, YouTube para sa tanan. Mao na kutob sa subscribe mo nya primo diri walay kuay ay tanan, welcome man ang tanan diri sa atong YouTube channel. Mao nga nagabuhat tag YouTube channel mga guys kay para napud tay ma-uploadan nga sa ubang video. Bahala ginagmay lang mga guys, basta at least kanunay mao may importante nga magunsa man ang kadagko o tinagdugay pod. Ang importante bahala ginagmay video basta naa. Ang trabaho sa inyong bugoy diri mga guys, usahay mo biyahe. Kadaghanan jud biyahe mga guys, panagsara ta maka-relax diri sa atong budiga. Mao nga kung nata sa budiga mga guys, mag-imo lang i-checking ang imong sakyanan, limpyuhan nimo ang sulod. Nya imong subay-subayon unsay daot. Unya mao na kadaghanan makita ninyo sa akong video diri sa YouTube channel. Daghan tag mga kuan diha nga nagaayo, align sa ligid, ilis ug brake. Nya napud tay video nga sa laing lugar nga magadagan ang truck. Mao nay kuan sa inyong bugoy, trabaho. Kay lisod man og madautan ta mga guys, labi na sa layo, mao nga kinahanglan nato ipakondisyon pod ang atong truck para nindot siya. Walay way kabalaka kung mubiyahe ka basta ang imong sakyanan kondisyon. Unya karon kay medyo dugay-dugay na ta na standby sa budiga mga guys, ikatulong adlaw karon, wala na tay problema sa sakyanan. Nya break time ang among trabaho diri, mutabang pud mi kining karga. Kay all around man ta ang atong trabaho mga guys, pwede ta mo labor pod. Kaya kabalo pud ta mangonstruct mga guys. Mao na nga ang trabaho sa inyong bugoy.
dili lang kuan, kinahanglan kabalo pud tag mga trabaho nga basta makwartahan ato nang trabahon. Ayaw lang nang dinautan kay lisod pud kayo. Mao nga sa kadaghanan nga makita ninyo mga guys, mag-ayog sakyanan, o nya masig unsay daot diha, subay-subayon na sa inyong bugoy mga guys. Kay importante man na nga mintras nga naa pa ka diri, mag-ayo na kag truck nimo, imo ang subayon unsay mga daot. Kaya atong niaging biyahe na mo mga guys, katong itawa katong na makita ninyo sa unang upload, nag-ayo-ayo. Nag-ayo tag kining gisukod-sukod, disalign ang atong ligid sa abante mga guys. Dili pantay ang kuan, ang kaon sa ligid. Mao na nga kinahanglan nimo siya ipantay siya. Ipantay nimo kining ipantay nimo ang ligid kay lisod man ang ligid nimo maghiwi og tuyok mga guys. Usahay magsugat og tuyok, mag-anag tuyok mga guys. Nya usahay pud ana uban magtika ka. Mao nay kadaghanan bantayan nimo sa imong ligid sa abante mga guys, kay ang usahay bang guna di matar sa kuan ra na adjuston mga guys sa tie rod bar. Dito ra ka magdawog na pag wala na sa tie rod bar mga guys, di makaya kuha sa tie rod bar. Adto nimo na siya sa I-beam. I-beam ang kuan na ang diferensya, basta dili pantay ang kaon. Kung di makaya sa tie rod bar, pag di makaya gi-adjust dito, I-beam na siya. Kinahanglan nimo ipamasin, baklason nimo tanan. Nya di ba basta-basta baklason pud ng I-beam mga guys, kay piti kadaghan nagunita na. Labaw pa na sa kimpin nga kung mao nay mabaklas nimo. Labaw pa siya sa kimpin kay daghang kag baklason na pay muli. Unya pagkaw man na di man na maarsa sa isa ka tawo, tinag-upat ka tawo kay 10-wheeler man ning atong truck mga guys. Upat yun na katawo ang mo arsa na. Mao nga pasalamat ta mga guys nga kuan lang ang daot kanang murag kulang siya sa adjust sa tie rod bar, kay kung sa I-beam na mga guys, ipamasin na nimo, ipa-straight nimo balik ug asa murag kung sa kuan pa na disalign siya ang mismo nabawog ang kining imong I-beam. Mao na sa kadaghanan uban mga guys na isa ka truck diri nga masig unsaon na mo align ang I-beam niya mo idawt. Mao nga gipamasin to. Tinanggalay mi. Dili man to ato ang unit kay katumblo man to. Nya kadungan pud to sa pagkaguba sa kuan mga guys sa inyong bugoy, bearing. Mao to nga sakyanan ang nagdungan sila kaguba. Kay ako ato gikan sa Sambuanga, unya ang katong IB blue gikan man to south, bansiling to siya sa Libak, sa Kulaman ug sa Sultan Kudarat nga mga bansilinganan, dito siya na-assign. Ug ang inyong bugoy mga guys, pwede delivery man ta, pwede ta Sambuanga. Usahay ko Tabato mga guys, Surigao, mao nay biyahe sa inyong bugoy. Unya pwede pud ta mag Sultan Kudarat, mag round trip ta sa ilahang stock nga nabilin. Nya labi nagdagko ang 10-wheeler mo ikarga na ang bugoy mo imo round trip. Mao nay trabaho kay lisod man nga magpan ikarga nimo na sa gamay, labi nagdaghan na labi na gining mga hose nga mga dagko. Ang kargahan na 10-wheeler. Mao nay sagad nga kuan pod trabaho sa inyong bugoy nga pag-abot og bodega. Pero pasalamat ta karon mga guys, ang biyahe na to duol nara sa Cotabato, Surigao. Ang pinakapait nga delivery diri Sambuanga kay layo. Nya kung didto ka madautan, lisod pud siya. Kay didto layo kayong palitan og pisa. Mao na nga kami mangandam mi daan pag gikan diri Davao, amo nang siguro nang among truck nga kondisyon. Nya unsay guba kay bintahan na nang mangandam ta mga guys, kay kuan medyo prepare ka, kay kinahanglan jud prepare ka basta ingon ana nga mga biyaheyan. Okay ra magubaan ta mga guys, dira lang ta sa Pagadian kay naay palitanan sa pisa. Pero kung dito ka magubaan sa kini mga lungsod nila nga mga area, muadto pa kag city, kay ang kadaghanang pisa sa mga parehas ning aqua litis, kadaghanang pisa naa sa kuan, nasa city jud. Usa ikaduha wala, kay litis ang atong truck mga guys. O daghang salamat mga guys, dili na lang ako tason. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, like and share, o pakihit na lang sa notification bell. Daghang salamat mga guys, o
Mayong adlaw.